Assalamualaikum ya Waalaikumsalam. Dua boh urang inang tanikahkan li katanya. Jut abia takut apa sabok kama. Hanya pakai cuma cek jut. Kacung cek menteri ke urung otorayong langkamana promoh ada dua boh. Jut dapat tepat man dua boh promoh lang sabok kama. Jut ubut. Ai gerak ranjang ngidot iban tak gerak. Tapi ya pesapat dua promoh. Bedile lang sabok kama. Lang sabok rumoh han gede. Kenapa? Karena izai, karena menyakiti. Anjir, takut tegah aurat, tak boleh. Tanyo sabi-sabi nang de, tabukau le sabi-sabi nang de. Jehinang nyoinang mana tak boleh. Boleh. Tapi menyenak uragam anjir. Tetapi menampakkan aurat yang keji walaupun sesama perempuan, walaupun sama-sama promoh anjir. Perayaan abia na promoh ditanya dua draw. Cuman promoh dua bohnya tapi lang, tapi sapak, tapi sabok kama, sabok katho, sabok bantai sapo. Lako bak tengah promoh wiune, jut ilham. Jawa dia berat-berat